hom do ethi bangke non India sarkar Assam sarkar na tenda kang biang no ando risim kang ti ot asong atumang bong lam non ka che tok ji akut hang no ni tum song a hin pen lam he si hini kan gitu na gitu na pen hini bangke non het jong da kar biang no tumos council pen sit song na ke pa isi Labang suang hoi long than bang artu ke pekol long itu mungkin benda. Rata pilok lo tapi itu mungkin kami kan samsi itu labang suang kita hiji hongin lapen hit sama bang ke sumina orang kampi anggo halong ang kami bet labang suang kita lo ini target dan kana apa sih itu mengangkat saya itu kalau ini Jengki bangke hari ini India sarkar, Assam sarkar, dan Indonesia kantang lasi non Assam Chief Minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sarma ningje do non morinang klang bangke dalam so alam don ke cetok bek ko silang dihinkan tan tegak kondak no lasi dadak ini kini nang jia hai ta doko athema Amit Shah, India Home Minister dak dan orang bang rek aku cakap ni nanda itu kan rek aku kan lampu lalong ke tuji pura kan ini pasti dah tapi ke aku dah anda tidak akhirnya aku main ke OIC akan sih bilang kok orang ini tapi kalau sudah disin kangkang langsung waktu makan juru alam itu kan rek ke thang nata ke tokku dah be lampu lalong pensi hem jebang juga Lampung cetok kejem. Sitan non bangke men kalau bangso isin kangtang ke orang song tu kan akan hasil berdua bang hang tu pinlang dan non asam si bisa tempe cingkisi bahkan non ke hak yang paling non ke Lampung cetok ke kuang ni non le. Sita kalau bangso Lampung non kupitong ke done kupitong kafe ni itu bang jok abang tu bang kita saat tu ke cini tu kami ni. Lasi ini dibilang Oke pop lo bocah dulu bocah deh karbiang lo aku kimu dandam lo bocah deh India sarkar dan London kacir tok abatai tin along tak kunat nih ke itu makan akan apa pokok langsung si non ke bang ji aning kanta keladak akan ahok abeder ji abelo ko bang itu putih budi laki putih budi ya pot si non cetok ya bang ke pini kerang ke mai kena bang ke dalam sore kau cekarangan kok Pini London ka cetok peloton na juning dito alang litung cuke damtang son hembrek mate article 244 abediat upen alang litung hem cirang tujui London cetok dari jurono non ebetai tane jong singla dak hembrek abediat article 244 abediat utang ke alang litung ma juning dito hem cirang juisi akemi kadake itu London ka cetok duno bangke na cetok cetok Tuning video lapente Assam sarkar pan lapen India sarkar pan bangke jongsi hemple alam no si panungkuk notang te pinren nang kok athema peace accord pusi amen ki Euro peace accord notang ne monsam ke banjir pan te monsam ke kosono ke ban kope dak suluk sudak kopi posi to nang kok suluk sudak itu nang kok ka ke bangke muni da tum akemang muni tum akar i leng le der kok lapen jasme pep Risim ke ot nangke chan maren ke labang so asik sidu kan kata ho abatai do big lo labang so asik sidu ben inglong so dum han kirai kom nang ji tua men pen labang ko pilo pen so bangke api ong pen pehelo ong budang nang Kashmir long so Kashmir long ta hala bang data article hala dak article la bangke api ong tapang du hala so joini se hala dakke monsam adite la son si karbiang lo arluta dake Kalau itu hexer in the historian bang kuno, it is the diminution, dilution, and destruction of the substitute that has caused the rise of insurgency. Langsung dari gitu. Langsung dia nona bang kejong kinde substitute aja kong ke bob there. Artikel tu ini tanpa nunggu produk dia monsam kona lodo poke. Peace kona lodo poke kan lagi. Langsung jong si hempe kan tanpa nunggu. Siksi project kong ngepa bok lutang kila dak bangke non ko an mas suluk sodak itu la an susi suluk sodak banjir pansi ka bor i kusi si ye make hai tu dalam rong hang
Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Government of India kana bangke jongnang pok akita berpok si jongnang la hello iki bangke lapen bangke dak parlin parlo do kunake rundut ke dak do Charlie bom also indut on bir teron alangli indut angkin cipe ke flut si Karbiango Autonomous Council asai hemlong arjab dun alangli lekong cikarang dak non kan bang ang hoy ke pekora long kira dak kunani ke kaparlin parlo do pulang isi nije pon kala suhud men Karbiango Autonomous Council pen lamboy pidun lo dasmet pe ake hai omosing tiso sidang lamboy pidun lo dake merit basis ateng pensi appointment pilo lapen on bir teron akana bangke insai ponji kusi kekia inhut lo charli bom a student a plan la kuson keker lake ni tu mai hinme ki puji ku bangka lake ka phere hekti ka bang thala ka panerji pate case pg ko ka nije bang council tum ka phere hektik atum lo lage thala bangso a student alang ni kamat hakisung frustration ke do joni se khada ka jabdam dun lo lotang pe council pe la bangke alang ni am bangke than peklar nang ko upia pot ko sona pot se dak parlin bang lo abe ma ko peklar dang nang ko non ki ka peklar ji kali si ke her ke ha la ke act of governance la ke ka kiri hektik tum na la pen merit basis ateng pen se appointment ki puta alang ni je pon ta merit basis puta ko solo na tarara tin ta pakate ke non ke thekdom ke thek longa bangla pulo Mars ateng langdang pusita komatne ke pharo hini raket a Mars ke longa bangta appointment ke long dunde sita komatne a Mars pharo isita rocket ke longa bangta ta appointment bangla long thulo ane kona a merit basis konte lake la ta jumi me la pen isi bangke la la seat Troknar kera isi lada applicant mate loke joguna tumke aphai ke pharo troxira fikera isi usi chini lo sida api appointment ki pi hud bangke pharo troxira fikera ke thom number ta naklan thuro andela ke kudamlo kunang te total marks bangke 100 sida hala sarlang ke tok exam ke tok ba ki marks ke dong bangke 105 kunna ke no hala Tasona nagno a marks 100 katte hala 105 kunna pe long ko tela la si la hai hui alam ke dake kitin ne ya hai ke topic la pen la thok na kebra isi appointment along banging koira priatum ke tet ke pas along amen na tu sita tu mangta appointment long thulo te kunna kubuson se natum kan appointment ki pon dat lo laso abangta council tumpen ra kan kan pa tek lo mante recheck pen se tum kan api ke pe pass ko la pen appointment pilo ko laso ari check tai tum mama si ke pass na kosom pen si ke pass ko la ta jok tak la ta chini me ulutang ke on bir teron ke ha dak council asai heno ar jabdam dun pen ka chestong nei ke api ke to ko ke rake he is justified to protest against the council api tu ke tela ke kacetong thap kali ke lapen the council the Karbiango Autonomous Council is accountable to answer the people of Karbiango alang itum ke artudo ke thagne ke lapen rar tu ta karju nai aja kong tu la ke demokrasi ke tela ke kasi ke ther ke hak tela ke kapiri tekti ke tum lapen non isi ke tharam tunai ba ke thedung lam Karbiango Autonomous Council along la kan bang tu kan appointment aron bang ke hala pun khoi ai hin kan pade plain district ai hin kan ke aprek nang ko ka sin long ke sin mingje lo la pen aron ajhar bang ke paprek lo la si paprek lo protan de mission lo chok lo sa council tum jong si legislative power jasmet kan la elementary education aku thak jong si aron ka selam ajakong legislative power ajakong jong si pharang ji putam de je pharang pamin lo je pharang pamira la dak tribal areas along appointment ke la ang hoi throk na ke ra isi along ta hill track mate inglong aso tum kane people pet no nate people la ke ma hene kente
jong si dak aro lang tum public lang ko legislative power ada kong parang lok ko te ko dak inglong so tuman pon thai ne det ke la ben non aki sung jujilan non ak kain tulan non ang hoy haro pora pokera sirket nang klang ni ko contractual post la dakta inglong so tum pet ke pas bangkon tong ke done udak ke sita bang haro poke abela pulutan te non hara su appointment a hota dake inglong asotung ke kupine sit haro si basi tarsa lile detna lam silong chote ko anpar an ke lake nane angtam pen la pen inglong asotung kali dera to pasi appointment pilipo la sila dan ni tuma hinta jako ngase parang tunji bangala hello komane tungke biet asat lang ki undang tunta do tet un elang sistem biet ke pas tang tuntu BEd के पास में लोग BEd लोग लुक था नहीं तो पुसम सन में चार्ली थाई लोग कहते दासी दो एड लो जोंग सी क्वालिटी एजुकेशन सी केना जी पुता के ला BEd की उनता तो मतलब फीमेल लोग कहते हैं ला पेन कुमाने तुम के मास्टर डिग्री के पास है पोस्ट ग्रेजुएट के पास है लो सब BEd डिग्री है बेला तालु थान टेक्निक को कली के एलिमेंटरी मतलब प्राइमरी लेवल लो थान टेक्निक को कली के लु पापे थान बा ang होय बेक पनोल ला पेन तुम kan ningkan kini ke thomang bong pen BEd kasi to undi mate BEd ke pachi unji pham bangke apor pino abar sai pino lason claim protam te ku puson si inglong so tu akhia dat ku puson si kang chupo ko son si economically kaching thur ponte la si council tum ke da ke ki un e chat dilo la pen non la so dilo itun ka pacha ko nai bangi isi bang do sotlo non alom acha thang flu Hamren a constituency a lo nili a constituency a lo ka chat ya hem no rak thang usumar tun kang niang hoyan da be pilpar ka chilim sin lo ke tam and you have job 26 crores atangka da council elementary education salary bangli bailong bangli da ka paching thur je phal 26 crores atangka ke UPPC ke claim no te lage asitin apuntin askul longka kang niang hoy ke dobek nang ko ipolo wedak ke abet det ulutang tela ke corruption ke kichopang lim ke thek dak lage jong he ne chopang lim li kusita lage uni athema kang niang hoy sa abet det lage lage abet det le koso sitra corruption abi ko nije me khai dang dak la ke thek lor lage la pen dak education ka to elementary technical adult education ka to kan ka pano ke da kwan lo la pharo throgra pharo isira grade throg la pharo dekha la suri throgra pharo isira grade throg 61 crores atangka da ningkan suri hira ingkoi pen ingkora isila ningkan isi pharma la atangka do council pen UPPC ke claim lo ka char dia bar side pa me khamke UPPC ke claim lo la rat kan ta ra angke primary education kacari ang denga kan si kang yang paida be lang putang de lu kacari pan ko alor di bigen de lage angke lu kacari hello that amoyar bunglo education is the backbone of a country angke amoyar bung si cinglok pet ko tira so catching turluma and development ko da peno kan inje kan de lage development batai thom kan inje la so slogan lage han kata ram ke punat peno lage acar cak dam ke lage car thai masih di amoyar bung si cinglok elo la hello la tiara ku thak ni ponji bangke la pen bidar rong hang pi akis an lo ini di bidang malam kadang ini di bidang ke jasmet pen bangke kadok kabeta post mortem abi report apang se chong hong ding lo daksi ang thek lang ko bangke sita la so post mortem report ke api apo amben pen ame jo hang dam lo lu jog dam lo long le lawyer tum ha court pe name apply dam lo lata long le na sita hala pu FP bang ningje lo la dakke sexual assault mate meglang no nulang no bangke dakke ang thek abe pu ke ningje lo mate tumar cepat ke bomlo mate kata apa ko dulu pu bangke lake ang thek ang clear pu si ningje lo ta ningje lo pulutang te nadake hala pui hin na bangke post mortem report ke pi hai he hin na bangke ST ningje lo
Ipola pia hegat ke. Aron ete pia na bangke dapat pinne me son ko lo. Lapen hini bangke roha long labang solam ki ketna nita halada te dokter itu ke kedun long be kacini be katuma pangka be mate business to tum hada netting nang konver. Laso kapire business to kan kinne kamna ke do ko joni kapire posi Sri Monoi Bora IAS ake haifan Dakar biang long isi a forum do justice for tumila bukat do ko besong cinggung pet laso song lapel Monoi Bora pan lu ki pidam tangan pulo sar Business Protection Program peng pen bangke business atung pan raikom yang sih artinya kita net ad lo la net inang cek lo prutang den mopi business atung ke udah long ningji haike bet ko tapos ke pan ke raikom yang ningji ad kita harus suki raikom bang claim ke det kapang kre dia jo ini api ke strongest business kang tang naik Rashdeep Sharma alang li kaningje bang lo laso board hakur program board hakur atung ke aprang da bang hini au korjang atuma phan ke la puson si pa pregnant dat lo tapen hem toy kid lo alam di tip si pu kaningje da hai bang lo hala bang ke kosone mi si kai tu chi pisi lo ta ju lo la si la dar bang ke tu mai hin pen ki pin na bang ke la dak ke umar ni ang tan ke la phan kama thaka papi sung akum duk kusitu ai hin pen ki pinang ko la pen la ke sarkar tum mai hin pen ki gun e lo atum kan kerai ko modelo failure lo la ke tapi thi lo business kan kan lain kas da so ki sa long kan ke induk guru ya so si tek long lo la si non ja semet pet chief minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sharma apan tuning dilo la so case long investigation ka pang tang kring ji panaten CBI inquiry abe prutang pe ahok pe kang cycle long tang ke sungpun ko la pendak kas pe kai juga mo hatame aja kong ji tharang ko pusi ning kelo ke thom